Kalpasan tinasurok makalawas apan ang birbirok kini Alvin Plazos, agtawen 23, may sa amang ngalap, survivor ti trahedya ti Taaw, ken taga barangay Davila, pasukin Ilocos Norte, ket naiyawi den iti lugar da, kalpasan ti adu arigat, apan ang birbirok, dagiti miyembro ti pamilyana, dagiti nasisinget agagayem na, pakairamanan, dagiti ahensya amaseknan. Kalpasan anay sangpet ni Alvin Plazos, iti barangay hall, ti barangay Davila, pasukin Ilocos Norte, manipod Coast Guard Claveria, Cagayan, aday ket inyawat da asis sa salunat, iti bunggoy, ti Coast Guard Davila, pasukin Ilocos Norte, pakairamanan nga indaulwan, da pasukin Mayor Robert Aguinaldo, iti biyang ti Municipal Police Station pasukin nga idadaulwan met ni Police Major Julius Basalio ken digiti adda iti local government unit ti pasukin. Inistorya ti mangalap tinagbalin a pasamak na idi adda isuna iti tenga ti Taaw. Kunana nga idi naperdi ti bangkana ket inaramid na amin a kabaelan na tapno ti kasta ket mapataray na ti bangka a nagluganan na ngem daksanggasat tamadina na pagbalin. Kabayatan ti panikisarsarita dagiti kameng ti media kanyana ket naibagana pay nga ti ammuna ket subyanan dagiti kadwa na si malug iti Taaw idi ta naperjan ngem awan ti nauray na. Isut gapuna nga inanusan na tinangipaigid ti bangkana aging gana a nakadanon iti maysa nga isla iti Kalayan, Cagayan. Yung madaling araw po, nagpalata po ako. Tapos may kasama po akong dalawang kumboy ko. Nagpalat po ako. Yung nang isda na pumahon ako sa mga yung sa paya po namin. Bigla pong nasira na na lang po yung makina. Nagluko-luko po. Tapos nung inayos ko, inigig ko. Ayaw naman ayaw man maigi. Na-drain ko pa yung carburetor. Ayaw talaga. Tapos yun po, naglayag na po ako patabi. Yun po yung, ayan na pong mandar yung naglayag na po ako patabi. Doon lang po sa may bangka ko, naghintay ng kung may matulong, wala. Bali, isang araw lang po. Nung mga alas 7 po, nasiraan na ako. Kala ko yung mga kumbi ko pupunta doon, hindi naman pala, hintay-hintay ko doon. Naglagay na ako ng si-angkor ko para matagal ma-ahonod po. Hintay-hintay ko sila, wala man lang nadating. Nilagyan ko na pa ng mataas na palo para makita nila. Naglayag po ako na yung sa may kaputi po. Yung kaputi. 6 na ako nakarating nung bali, alas 7 na po ako nagtaob na. 7 ng gabi. Pero malayo pa po sa gilid. Wala po yung inisip ko lang po yung makaligtas lang po ako, yung ganun lang. Malalaki pong alon. Mismo pa nga pong tinali ko na po yung katawan ko para pag makatulog ako, pag matalas ng alon, tumalis ka tumaob. Isang beses lang po nagtaob po yun. Kabayatan iti kaadda na iti isla, ket digiti lang bunga ti kayo at talisay, iti kingkinan na, ken maminsan, ket awan iti kanen na. Idi malem ti Huwebes, Agosto 10, tawen 2023, iti nagbet ngan ti alas 5 ken alas 6, ket adda iti nakita na a grupo, dagiti mangalap, ket ditoy a pinaypayapayan na ida. Rason nga isuda ti nakatulong anangipan iti lugar Adalopiri Island, paset ti Kalayan, Cagayan. Sabi, ikaw po yung nawawala, sabi nila. Oo, sabi ko. Mag-ano po sila, mangingisda, rin sila dun sa may yung nagpayapay na po ako. Ganun, inano ko yung nakita po nila ako. Yung lang po, yung bunga ng talisay po, yun lang. Kalpasan ana itulod ni Alvin Plazos iti barangay hall ti lugar da ket addamet tinaipay at tulong kanyana manipod iti MSWD ken personal at tulong ni Mayor Robert Aguinaldo aditoy iti nangiyawatan metten ti PGIN ti tulong anaggapo iti biyang ni Gobernador Mateo Marcos Manotok. Dati kinasaritak nga po DSWD tayo at namat tayo isang kapasit nga tulong tayo nga ipay kang na among tayo mati nagrikatan natin ti pitong aldaw na wanisuna ket
no danto man ti kakurangan na di jay adantong mo ti personal kumot nga iitin nga tulong para kanya. Adamet ti impaay ti LGU Pasukin karag iti mangalap anang tulong ken ni Alvin Plasos. Adda pumunta di kita napandang rescue ko na tadi jay ngamin bangka nga inusar da jay ket inairanda iso nga kita imbakada kanya kasi binayadak mo dakos. Hindi ko nagdati 10,000 DJ ko kaya DJ ko bilog nga napan nangalata 2 to 3 hours da nga ti travel dang napan ni J ko isla. Kuna ni Alvin ket dakkel nga adal kanyana ti nagbalin a trahedya a napasamak kanyana iti teng nga titaaw ken imbaga na metten karag iti pada na mangalap arumbeng a nakakondisyon ti makina ti bangka a mausar no sumalog da ti taaw. Sana po mag-ingat po lagi pag magpalahot, pag dapat maayos lagi po yung makina, ganun. Dapat naka-condition po yung makina. Napalausmet ti panagyaman ti ama ni Alvin karag iti narigrigatan na ng birbirok ti anak na iti sumagmamano nga aldaw. Naku, pasalamat ko sa kanila at agad natagpuan yung aking anak na nakarating sa amin. Nagpasa sa mga nagtulong sa anak ko. Parang makuha ka yun, nakuha naman agad nila. Ang dami namang nagsitulong sa kanila. Tapos nakipasalamat ko. At maraming tumulong sa aking anak. Parang mahanap lang. Ibilang met ni punong barangay Elviro Aguo, iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte, a miracle tinapasamak iti kabarangayan na. Tangamin ket manmano dagiti makasurvive ti kastoy a pasamak. Para ti JZQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.